Kat badang yat ki por bat ki kenta. Ki Samla trong ke JOWAI diocese ki dang Jingshitrhem bane shimenta hakane ke convention ke bakhan reu ke trong ki ke Balang PARISH JOWAI. Hakane ke video ngin ya Peit ya barok ki benta bakongsan jong kene ke sengi baar jong kene ke convention nadok ke por men step hadok ke por bala pendep ya ke Jingkyrmen. Bat na kaliang jong kene ke channel ngin nang ya pen isu shapi ki pa Jingriewblei. Ya ki benta bedangsa jong kene ke convention kenang bang ngin la ban sakhi ya ke jingjob jong ki Samla hau news nem arja arpulai. Come on, get up. All right, come on. 1, 2, 3, 4. Listen to Madalena. Oh, Madalena, Madalena, Madalena. What God said is disciples. What said is disciples. We'll go for that praise the Lord. It's a 2, it's a 3, it's a 4. Madalena. Oh, Madalena, Madalena, Madalena. What God said is disciples. What God said is disciples. We'll go for that praise the Lord. Let's go. It's a 2, it's a 3, it's a 4. It's a 2, it's a 3, it's a 4, it's a 5, it's a 6, it's a 7, it's a 8. Madalena, oh Madalena, Madalena, Madalena. God said is disciples. What God said is disciples. We'll go for that praise the Lord. Come on. 1, it's a 2, it's a 3, it's a 4, it's a 5, it's a 6, it's a 7. It's a 2, it's a 3, it's a 4, it's a 5, it's a 6, it's a 7, it's a 8, it's a 9, it's a 10. Madalena, hey, Madalena, Madalena, Madalena. What God said is disciples. God said is disciples. We'll go for our praise the Lord. Come on, let's raise up our chants for Jesus. Ready? Is for Jesus. Oh, is for ours. And why, is for you. You
Good afternoon to you all present here. Nga kamada dep ong tentu untuk nga u brother rang debiang lingdo SDB nga naga chnong raliang. Nga rasa habas ko penar la chisnem tam gatu ki training ko i hapo bos ko penar yaki kena kenro gatelo batay phi ke ka gani ka workshop ko EAE ka multi-purpose vocational training center chuang dango ya gani ka program ya gani ka jingkhana japang gani training ko EM ha bos ko pana kerbar ya usa dari miki u present ya ka video clip gani ka video ka khajik dan hi ko open yo ke ka gani ka bos ko pana ki training EAE demite ki wa em hapo ka bos ko pana te lenchuang dang yo yi jingklam yonga te ong yosa u pemi ba video yong bos ko pana kembali tip kedai ka multi-purpose vocational training center ka ba ajing kai ke jat training ba pero me banta ke samla ba ke nang ba kunjo kenang ba ke samla ke laban semi kam lo jong lang ba ke ni training ki ba ki ai menta ka apply admission na do ka jingkai ban petbik hagi course computer ba pero kejibika ban krei kam shnalai ban ikam wiring kejibika ban shnakali man sutu ban tikumu ban shnai ki jatiar kali kejibika ban shna ban penyeso iki paipun ayin haba kejibika ban welding de kinar ban shna ke jingkangi ki gate ban kiwai kejibika ban so jai ban so hagi design paper kejibika ban krei kam mistri ding pun ki make ke shuki ban kiwai bat kejibika ka bai dai bat ikam khapsu skincare, manicure, pedicure, bat kiwai. Kaya ban yo iki form na bosco penar JOWAI kepada pasal ni kau ni menteri JOWAI. Kadon ro iki hostel na bantai kena. Kini ki ka bosco penar ka wi na ki training center ka wa e chapang ka wa e ki kam chapang ki kena kenro. Kam nu u yeng bi he kijat yong phi hi ki kam ka pi le pi mangas ni khuli ka skills. U training pi chapang ki skills. Te campus slam batai o chapang kini ki training ko EM ya bos ko penar te kani ko form kani ka leaflet yo ina baro ue te kajik dam hi te dau poi chapi te snau bha pa ni te naka hala MP more information la ko api u tibni chapang ka bos ko penar gi ka de te gi pi u form hai de te na po reception o batai pi ma naka ni ka list naka ni ka leaflet o batai pi di training ko EME ke driving ci em go ci benai ci kenta ci sengi ke driving gitu ke apa ya thap ti langi to place dul ra to
Hauto organika program dan hauto organika benta dapoi cega benta go pun session di Jingriewblei pi langboro kamtam dugi advisor ini de JDCYM rekat ni te ye pi langboro ki prakan ro yo da chongchit babi yo set kita jing bentoi langba ke jingwan yong berdar ko i kita jing benci kamjo lai ne benta gitu ki sembo ji berkat kiwa i kam ki kenro yo berkat di kamon poi cega taga jingba. Tadi kita porkan bersama ni kepada di Kleriat PARISH, wawan di cekmat yang emi jaga animation. Smith, nasi tengah PARISH le, ini ID sama wajib. Check it. Ini dia lalu kami. Lalu apa ini? Ada ni sebab ya. Bilang kawan. Jadi tu boleh orang ini nak ni. Aturan dia ia jangan lah. Kami sahabat untuk nak termin dan dia di stage. Berikut dengan komite hari nak sore. Hari. Okay, come on, now I hear it. Stop the clock. Let's go.
Group discussion the MK animator seheni the sao bha chwa MA group discussion upai pi kituki ki bat yong pi MLE jong i group yong pi I group number the kat udang ongo chak wuro ki ID yong pi what the group number yong pi the kat udang ongo yu nyaw chipau sin kat udang nyaw chipau sin yu ra pi lucky jong ki chuki Yulai bici teh tahu dah orang pi. Ready? Ready? Sekian? Okay. Group 1. Group 1 sama hai orang di group 1.
berlaku teman Dia tertunggu Hai 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 Let's go, come on, ladies and gentlemen. Let's Simon yang mau pilih. Let's go through. Okay, last radio friend. Dan tayongan ni let's go through. Untuk JOWAI. Let's go on to JOWAI. Let's go on to JOWAI. Come on, Carlos Balakerku Reu Samla Badai hakajuk ke Jong Pi Jongahi Akai uhagasnan ciaja kandai sepak kandai pusau Reu ni ki Samla ubah Anyai ban ubakha hakapor bakha bun pleng Jong Pi ru bakha hakini kisnam Ulayai lembang yakani kajuk ke Jong Pi Jonga Tuhan Yesus Aki donu jongi Ikwa hel-hel ini
Taburam Haba Badakun Badang Mesin Betul